Don Parihini Susehem Tunatum, APCLC, Lapen Congress Party, Pen COC, Putot, BJP Party upon Aningkang Sam Pen, Chepong Duntu. West Karbiang Long Lakha nerkep Hamren constituency ki parlo Ronghidi arong CEM Interaction program ki pado pon Dr. Tuliram Ronghang bangso hut kiram ta apura hut APCLC Lapen Congress along ki dut thipa songja po songja pietum Amina party upon Aningka chethe ka vepen non na kele GMLA election hut BJP a party ki pahaidunji upon puthot BJP party along chepok duntu. Lapenajok KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang Aningkang Sampen hadak kiduk kilak arot mate kiduk ithak thai kavi phelang hem kidunang bom hem tunatumapan iruyang bom miss senating e don pen banniating akijoy pen don pharuki thom susia don apan nang pipon pobusi lam chakchipi deka Lapen tu Ronghidi arong along net archok prabjin pen selam ponpo Lapen pinia mailong ki pipon ason kiso kiun e kachelangji biya chujun choku apan kerap kacu hangdun penceng lok dak ki pipon memorandum ki do ansita eson penison prabjin pen klempon popusi lam chakchi pipon tidak pini marung pikno dak CEM bang din lang itu hasil ke long ke 1952 23rd June hasil 1952 23rd June kan untuk CEM bang din lang dia hawa nasi dagarat ni panang pino je dak bang nangji nang humri nangi pusiki bang lo lam BJP amai nang nangi ko taso Bangso mai long aluhiaman peng pen kachetong dun CEM Dr. Tuliram Ronghang 20 number by thalangso MLA Rup Singh Teron EM Mongol Singh Timong EM Rina Terang pila pen ongdung a rat chetong pon pen Miss Sen pen mai pachun pon scheme antabe aning kani siang bom swaning kanang bom katang aji policy itu cingki bom lo department la claim bom lo katang aji policy bom ko nam long te nili disi banda pola pen itu transport ke itu council kan sekitir nili nama kaceca ka din an ke tawar bang ke non traffic ke ingat ya tawar non ini long ke non arun disulong ke dagang di tawar kan tinggi kan Badak dari motor keseleng bangke itu. War ke hukumat di hati orang rumah tuar mati. Lasi hola mena tuar tanggal hotel lahir dari repairingnya tak usah. Tension free untuk dia. Hamren pen Chandra Singh Ronghang Dongka Mukam Lapen Borthoi Sopen Priyanka Balmiki KTV News.